Kadako na sa kong anak. Ay, buyag na ba kayo lawas? Tulog na nak. Kagwapo kayo. Liwat na ba kayo ng kukok yun o? Pwede yung liwata. Tulog na nak. Tulog na. Buyag kayo na kong anak. Gwapo di kayo. Sila man, hindi pagkakuha sa naong ni kukok. Sila mo tao naman yun. Liwat di kayo niya. Tulog na nak. Naadiri, 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 naadiri. Ayaw lagi ginadiri. Tinuod ganing sulti ng mga silingan ba? Nga nagkukuk nila yung asawa. Patay ni kukuk karon. Kagtira na ba gining haita niyo? Naadiri, 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 naadiri. Ayaw lagi ginadiri. Patay gyud kang kuku karon. Perti na gyung haita ni. Natungnan nga naagig ko karon. Naadiri, naadiri, naalagi, naalagi. Patay gyud kang kuku kaka. Kay perti na gyud ning haita asa man kadapita. Naalagi, 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 naalagi. Patay gyud kang kuku karon. Kay gasinaw na ning akong gibaid. Ayaw lagi kay naadiri, naadiri, naadiri. Perti na gyud ning haitang kuku kaka. Maputlan tagi kag liog karon. Ayaw lagi, ayaw lagi, kay naalagi siya diri. Patay gyud kang kuku karon nasa man kadapit karon. Piskoy ka na arab na kang kuku kaka.